Rêveberiya Sûriyê ji bo vegera penaberên Sûriyê yên ku koçî welatên dervekirine amadekariya afiyê dike. Ajansa Dewleta Sûriyeyê Sana ragihat, hikûmeta Esad giringiyê dide bo vegera penaberan û ji bo vê jî hinek xebatên yasayî têne kirin. Wezîrê Jîngeh û Rêveberiya Herêmî yê Sûriyê Hesên Mexlûf da zanîn biryarnameyên afû û dosyayên rêkeftinê amade dikin da ku vegera penaberên Sûrî hêsantir bikin. Li gorî Mexlûf, destwerdana hêzên derve û gemaroyên li ser Sûriyê rê li vegera penaberan digire. Beşeke zêde penaberên Sûriyan li Stenbolê dîjin baweriya xwe bi hikûmeta Esad nayînin û ji ber nediyariya siberoja welatê xwe naxwazin vegerin Sûriyê. Ev nêzîkî 4 mehin ez li Tirkiyeyê dijîm. Li Stenbolê di otelekê de dixebitim. Malbata min li İdlibê ye. Ez jî bi pereyê li vir qezenc dikim, alîkariya malbata xwe dikim. Naxwazim vegerim Sûriyeyê. Çimkî li Sûriyeyê bêderfetî û nediyarî heye. Ne pêkane ku em vegerin Sûriyê. Ji bo vegera me tişteke meqûl nehiştin. Baweriya min bi Esed qet nîne. Ew û kesên li derdora wî tev derewa dikin. Ez tu cara nafikirim ku vegerim Sûriyê. Laliyekî şer berdewam dike û laliyekî jî rêvebirina keşkestî niha li Sûriyê heye. Rêyadarên niha li Sûriyê ندرستن. ذلك لأسباب كثيرة نحن نرى بأن عودة اللاجئين هو نتيجة للحل السياسي. لگوری سکرتری لجنه سیاسی یا اپوزیسیون سوریه عبدالمجید برکت و گراندنا پنابران جبر مترسی اولهیه و برهبریانها نپیکانه. يعني فشلت سابقا روسيا والنظام وحتى الدعوات التي وگرا پنابران بو هرمین هیزین روسیا و حکومت سوریه لی سردستن بری جهات براگاندن لی تیک چوبو حتی جنگه که اوله آرام و گوهرتنه که سیاسی لی سوریه پیک نه اف بریاره داوی جی ناچه سری. جوخه سدما سرکه یا کوچکرنا پنابران ایریشین هیزین اسده و آستنگی مزن بو وگرا پنابران رژیم سوریه بخواه. به بریاره که نامنتویی و گوهرتنه که دنوا دستلاتا نهایی لسوریه ده هیسانتره کو پنابر وگرن. لسوریه ده سال 2011 انده به تاثیر بهار عربان و پیشاندان لدجی روبریه اسات دست بکر ده شهری نوخویی ده نزدیکی 400,000 کس مرن. جزده 5 میلیون نیو سوریه که جشر رویان پرانیاوان بریو خیدان ترکیه، لبنان و اردن. ارجانده کردستان 24 ستانبول